106.9 emraso sense mahodo a yesaso so se awia prem to brekase no yese ho konwa edemo kiremu nyinada eba ebesemmom ne yeka mo sense mo de yeboaboa no se awia prem to brekase no yakruche ne nyinada egoguyen abefo tentan kase ne so a ne DLFM online.com ene wachi nso kase mo nam DLFM yan app no ena bio tuning app no so sounds ne ye Facebook ene YouTube ne nyina ye adwuma na ye DLFM 106.9 DJs Gibia Damenti kase boyi ehon foni any videos ahodo nyina nam so am wobenya bi na wahwe ediamayen emre sem wadwenkyere begi nyina kenkanya na ye Facebook no so at DLFM 106.9 madwenkyere no emfensema hodo a ebetodwa awiaye ho yesrew wo yamanyosam de a jemre ne fa kopie mu ewo party no atena yekese kokwenkan na kwaje fans fama wankasa wo ho yeda ase Nyankopon onti na nimfa nkyerɛw awiayi na ensem titira ebedi kaseburu makotiri bi ane say yeduba kopie mu ewo takwa atwamantam a post for the krata babonten ekirem say wonom saka emnantewa maako enan say wonom enam koti kwanso etetema eboro wonom ewo takwa ane potem yedemu kiremu ebesomo awiayi Traders Advocacy Group Ghana for Abekasa Edesobo Ediabo Customs for Seniama Bua Ekosu Nina Eyekatashane Proya Ekoso Ewo Mumu. Na so ye hwe Oma Ghana ewiem nsa kira ye so de kataba bonte ekirem say enna Oma Ghana enne enyinampa tender ohun agrada ebetete pam na mu kirem say enkrabo prementem ka ho kasoa kumase ne memia pinene ensuo beto ne pa sa agrada betete no enya semukuma kura ewo manyim. Dom kuma mwamra shebedwam abekasa edi afa eye pandai eye abato no musansus enkotu ni bio no muchemu se ne ekoso ne de nya ade a etwaye edeba kopie mu awa sentiment mu de na de hya wonmo wawase ekiremu se atetere mo yeden empotudwuma ebi ni honom ene obi modin atofo no pese de ye ko network enya dwuma akwambone pa yare sabia so kra bo wonom ne senti de do adroi Ghana mampani o cheche omanga ne mododode a adesha mo wase wonom so epe wonom ede Ghana foni bi akasa echemu sasa ne niama boa sifa akofia mama omne yade omani agiye pa mo hwa nim sada achi bia no niama ni na abo ebetimi akofem yade ubetwapo akopie mu awa manfo emanso de yenkopie mu ewo Guinea Bissau ejadem na nyina ne sei wonom asrafo na sode akira mo na so se mememu a ekiremu am kabi mamenkabi amembo no eyefrakadam ewo Guinea Bissau nti omampani otadwa soro motu ni se banche opa onfa hoden emagya konwa no ensem no pina ka ho na yase nkonwa beso me se agye mensem kase odiro ha ene nsia echipo enkron kase fidie so ne ya ka mo se Nyankopon ya atomam bosumedi yedi ne de taso etumiensa emfempi mie no ene edinundum ye papa da jidom baye no ebaso okumase papa Yara Sports Stadium ti enyu hu mfiri mu kora nyina ye no ye kopre chine famenya papa na obekon so obehia tade a efe pa na watumi ahye na wode akopiem wo ye na senti DLFM adwene ho ye pam yetimi aye dia t-shirt na t-shirt no in fact efe papa betobi na papa yi no yentimi emfa enkopra prechire kumase na t-shirt na menka nkyira wo say de openi bia won sabeka ye go medium large and efe so extra large ya echede aka ho me de ye hye me bia na ye efe pa betobi ya senso ye duku de aka ho a oh wani beje pa say in fact papa yi no benya kwanya na watumi akopiem entima mupa bia to no mu ne haw mummemu wo DLFM fe ya na babi sese DLFM wo himfa DLFM adwumakuo no ya wo North Legon Agboba Junction ya ne Wisconsin International University College no na de hwani mo wo krabo premantem ebia bibi nti wontumi mma wo ne haw wo bempo na wayira fremperifa homatrufu eso energy mu nkyeremu 0579 284 181 0579 284 181 ana 0531 356 732 Minka Lumba super enfama o esanse ye dia fan fidie ma so no sokroje ye de mani pedua no FDA so agya tum se eye na se open dodo atu akoton a bomodia na frempenifo e 0555 274 757 and 0577 475 343 Oko dance man in important Madam Abanyamiche Yeso distributor or Honomo adjacent Lumba Sport Apietus Lane. Freno 0557 349 401. Mama Vic Ewa Fanco Sports M adjacent to Ninaso Washing Bay. Freno 0500 680 783. Brakwame Ewa Dakuman Circle Station Obeyadom Choba.
frɛ no ɛwɔ 0244 094 793. Madam Edith Kusi ɛwɔ Dowenyo Opsi Central University, frɛ no ɛwɔ 0246 601 004 and 0266 400 215. Nana Satra Pokwasi Odumasa satisfy water depot no ben government school no. Frɛ no ɛwɔ 0592 317 481. Auntie Emilia Tema Community 4 Secondary Joint, frɛ no ɛwɔ 0540 423 201 and 0574 761 398. Akenka for yes nkonwa ebeso mawie no di amegye so wo fa ose ade yo di wan Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene mo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa ye dan ye ho ne ye ba ye de kasebo no echire bo ankasa beso mo nansa na no me wo fa se rose gold wo si di ye kasebo no ye de ba dia ade adia enye obi adia rose gold ne tie die on kasebo se kutu se bebam DL News. Yamau akwaba afitu mekane share yen ewo Facebook no so a na eye DLFM 106.9 na yemfa kasebo no enchiremu emfa ensomum yen sha kasebo na se emfa mfiri atwemantemu ne yenkopie mu ewo takwa na Ghana Post Service for edenkrata ababonten echiremu sem one special cyber vetting and enforcement team eka Ghana Post Service ho ensetumi aka enipa no mako edu a wonom video bi atwagu ye nansen mu no wonom ato ede ahye emaya mienu na wonom ede apaso ana afi nso kyese ne bread pa ede yi omutire ho etwa mutire ho nam ne bi de ba bonten yenim de omaye a nipa bofoi ede omabulete sa e wotakwa eno no ewo atoye mantemu na nipa hu mako miensa Ghana Police Service fo kirem sem wonom ni asem we hu bi no de odi kan ne den ede Eric Donko de do afra ne se Killer Brock wanya mfinhia no edwesa mienu 32 years ebesi den na wo mfa Killer Brock ento ho so de tese mienu eya jawo Jima wanya mfinhia no edonu nkrom ena Edmond Nate wanya mfinhia no edonu enan na aposifo ekirem sem se nipa we nom ekanipa bonfo a wonom eto de hye emaya mienu so a na wonom etwetwa wonom tirihwe a omwie yenso ene yiwan pa na mo de atwa wutire ho nam ne bi na mo jetu na maya yitiam Agyei misremo munja oso mepa usum enyasem kuma watakwa ne potem na nipa mako nan a omususan wo so ehun bon sansem se we mu bie nom de odi kan ayetawia dodo abonam na ne se awaga na mo hu se ono okita yiwan pa nyasem kuma na odisi abaya de tire hu zesia na watwa na mo jetu no wate se pozifo ba no watopia abomodia ekokura okokura watopia fajan okọ yehu na kira kwan a pozifo guso abomodia se omonsa ebetimi akanom na nipa hodo mo kanipa du a Ghana Police Service for eche wono nom ba ko sending de Steven Amu wanya mfinhia no edionu nan Faluk Baras wanya mfinhia no edu enwotwe Mensa Bernard wanya mfinhia no edu wotwe edu eye Begio ono so wanya mfinhia de no miensa Bismarck Nyako wanya mfinhia eduasam Kwesi Pokuchoj wanya mfinhia no edu nwotwe 18 years Oten Afled wanya mfinhia no edionu miensa na post for chim sem omukọ akọboa mahwehwe mapa ayi adwuma fisa sabe de pa na monam so a ema mienu motumadi wan ayi wo mutire wa wie nso atwatwa mutire ho nam a moja etu wadom sam na post for chim sem wo mekọ so agiban atoban aboa manipa do madwana no nso wo ma che wonom na nipa mekese wo maye ma wo makaka dwan mu no wo ma wode aboa ma mo ho ato wonom na aboa sabe ya ewurika se matesa no ebi NCBO ewo oman Ghana mti wei ana asama hodo am efita kwa nipote ba ewiai yade mo nkyeremo esomo Yanto kase abone so na traders advocacy eye group Ghana for abekasa ede sobo ede bo eye Ghana Revenue Authority for ya omo custom division echemu se eye niam abo a ekoso ewo jom ni na efa kata hye ene proye a ekoso ewo omontem
na mu chiema okofa niema na so de bo oman mu a udu ho no ma sika wosa omoje na nya no ana omoje na omaje abroso achese no ene dwumadi ye custom officers for no eye ewo port no ma ha dwunye papa eno nam so nti adwadifo ne so mu chesa sika kase na omoba na omo de bi aba betoto so na niema bo atimi akoso ye pa na eye ekuo ne president eye Daniel Kwadwo Amoaten edi nsemwe edi tudwa wa bra na okasa ewo press conference no koso ewo nkran pipini mantem hanom no di tudwa na oche mu se yade a ne members ni bebre na akasa edi afo esansa po bo ekoso wo honom no ha adwinye po musan so atwentwentwentwen niema so ansa na oniema na wakra ne kra obetimi akre oniema na chese customs officers no aha wadwensa ansa na wetimi akra niema na eno so ha adwinye pa we no mu chemu se eye custom officer bia ye friend Prince Daniels Mensa eye Odai ono no dodo na friend Prince na chese ono ana odi eye Ashanti eye region tax force nanim ebo modin esi eye container mienu kwan ye no ekonkran ewa bra nipa na bomodin atimi atwi eka wo so otwe ni na ewo nkran bibni mantem hanom echemu se wo so bomodin na otimi ema ni sika achese ochire ma nipa no ema no 120,000 Ghana cedis no moka edi anoa na chese so obeji 40,000 Ghana cedis ene nipa no bomodin ama no sika ni bi ana ochemu se ne kita ni so antino obese ni momo ede aka no ho bo modin ese ni momo no ede ma no ewa ye ahini mi bosum ni de to so aduonu baako ewo mfimpi mienu ene aduonu nuwiwe mu na bra obehu se ne niema no ekono omo ya atene to no ana obo modin track ya no twa ye 40,000 Ghana cedis ede to ye state coffers mu ewa ahini mi bosum ni de to so aduonu num mfimpi mienu ene aduonu num nimu na bra eye Daniel Amoaten kasa no din sem say ede to of the Ashanti Region Task Force, identified as Prince Daniel Mensa Odai, also referred to as Prince, is implicated in a serious incident. This officer allegedly extorted 40,000 Ghana cedis from an importer who had lawfully cleared 4 containers. The importer had already delivered 2 containers in Accra and was transporting remaining 2 to Kumasi. Officer Prince intercepted the containers en route to Kumasi, alleging undervaluation. Most Ghanaian importers are ignorant of the laws, and these officers are working within the 10 lines of the laws to extort money from the unsuspected business people who do not know the law. The current NDC government recognizes this reality and is committed to addressing these problems to prevent a reoccurrence. When the business community is negatively impacted, it becomes exceptionally difficult for any government to maintain public support. Regrettably, this pattern is re-emerging. We are now in a period where the new government seeks to reset and realign systems previously plunged by dysfunction. Yet, certain individuals appear to be exploiting this transitional phase. Emra yenye echirewe yente committee ni ehwehwem sa eniema abrantie we tu Kumasi a odie no enya de so ani yes aka say yenye comprehensive audit na eniema o ma ye nyina since e do mo ko ho no mo no ye no so yenhwehwem na yes aka cha say eniema be nyina enya de ehu beda ho na o mo wi a o mo fundings no so no o mo publish na obi ahu say ya asotwen ene ye de be ma o ma say be yi o ma di so afu adwuma ni mu a yenyi o ma di se de be ya DLFM 106.9. Eni ya uti ye eye president Edema Traders Advocacy eye group Ghana eye Daniel Kwadwo Amoaten. Yanto akase bo no so na ye nyina mu e won kran. Pompone mantem na make say so ye no e no hwe o my Ghana. Ewiem ensa kire ye so e de nkrata ababonten e bokoko. Senne o my Ghana ebeye dwa papa e de amayen. Ifri say sedi etie bia sebutu o se de na be se tafra hwe ase. Ensuo beto ene e wo kureyim. Ne nsu na ba beto no jampen to do pa. Chesen ye ewiem bebu bom se ya na enyinam ne nemu me kira grata betete rough e wo kurom ha ne pa ntie hwe ne mu na omu kirem se beto dwa
won Crabo Prementem, Metre, Greater Accra. Kaswa, Bibekoso Hodman, Nakopimo, Santementem, Kumasin and Potemus. Oh, Bibekoso, free sample pensue and air day. Copman Mede, names when I prechida. Remember Bumpa, many who say yes, Nangupo or your dog. Nankrata, if I am. A show my Ghana, if you such a yes or H. Rimam. Enkran Yakahon Kaswa, Kumase, or Boase Takwa, Cape Coast, Takra de Axim. And it's a Shibequai, and ne, in Suono, Abba. Bebu Bumpa, and Bibia Yabian, Yan Shannon. Nan Penafort, we say. O kwa baby a honor yam pano, a yamono, a yakabisi. Oh, we are shanking now, Nama, one shadow who quam ye. Oh, it's a woman, a busy bassa. Interview Shadan, Tepapa Biasa, and the Yan Shannon. And Famasa, ya. A share if you such a yes so. Now, one much let me say. Memia Pina, and you met my bob bomusa, a babu book, Nagadante Tenswa. Utumusam from a gentle to bet me, then affirm Abacream. In Tiene, Yanshana Sopa, Bibia Yabian, and in Nahokakra, no one let me say. Every assembly ya quay do me near boy dear. Every about 10 day, I will cream no mum, ya quay anyone and check. No, you must have said done. But then the boom, 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 Sani, a queer nimsa, may you man, and sweet dear tree. And Tia Shankania, yes, I'll do baby, you bet Master Son, if you my bassa. But my dad had to say, Wapan and Yajuma to full frosh, if we say. And ya dear net, if you a bit to me, any and Eddie yim. No, Chilema, mammy out of my Ghanaian dear, Titram Bob and Panon. If you bet Master Sapa and Tia Monshannon so. And Fama, I say a share or my Ghana, you and such a yes so. Then Penafort, Toko PM, what if the man tell me swam? In so better, sir, never the morning so that to actually know. If you bet to Master Son, now you drag a cry, or a tiffy man temum. Now much the ma, young crancher gun addition and same. Yamia do man agree, if you remember you some no, remember ye ding, but we say fear demo. Won't say AC, now on the moon, you know, the ancient is Sunday. See, Anna Becoso, I will mind and much as Oko PM, our upper regions 1 month with the air. Sana Bayer Sava Pepe, the ancient is Sunday, in so better. A real monso, Bayer Shea, Nanumina de, remember you from Magana de Sheuni is in pa. What to me at Nanam, I got a better tennis and Nintino. When I'm cruma, no, I show when you win in small to one. If I say, a show my Ghana, if you miss such a swabba, a way, you do want some a poetry at the amamon. Yentwa Cassia Bonnet, so not on Kuma Momra Shebedrum, a yendra, Ukwa Becassa, HM say. A Genesia High Court, a sino, and dry at the fan Fimpim Yenunia Dununai, a Yamra Shebedrum about to a call so, Ewo a yak pandai, a yabatum Pesuane, so no muchema, Sanya, a yatemonicoy, and a yadomani, etime a home. Now Justice Emmanuel Brew, pledge a yatamale High Court. Okasai Adjoa Agyei Sikapa edit to Jachemu so Momodiano Monsanto abanofo fro ewo nefua aduasem we sanse ne ekwaso no niema bi komu wo hono ma wo so Momodiano Monsanto eto abano efofro na we na dom kuma na ba no dini osahin Alexander Fenyomakin edito semchofo anim echiemu se sane niema akonanya ade a dom kuma no dom ti ase pa sanse so mo ye omaji so mbeyi Nhyirbadwani Matthew Nyadam ede free so de yade omoso no ombebo modin ata na chi kopem sa asem no ombetimi ahwemu ombefam na kwan so no matimi ede asem ni yesanse enyade omobetena honom amyeyi Nhyirbadwani Matthew Nyadam etimi afre konya ne so da no chema sane atemu ne koye no antimi ankoye nto omomodian no monhwe some betimi ebu atemu ni ye ede amawo. The judge who spent minutes walked out of the courtroom claiming that his judgment will be ready on Friday. Meanwhile, in less than 24 hours, a court order was being served on Parliament and Honorable Nyindam. What kind of kangaroo judicial system we having now in Ghana? The judiciary must know that their actions and inactions to serve the interests of whoever their paymaster is has the tendency of destroying our peaceful republic. We will not mince words. They can conspire to call us one by one for a so-called contempt of courts. We are criticizing their shameful conduct. We are not afraid. We are ready to be in Nsawam for their so-called contempt. The world will see their disgraceful conduct. We will not sit aloof and allow them to undermine the very rule of law that they are supposed to protect. How can a judge who calls himself a judge sit in court and misconduct himself in such a manner?
and expect the country to be quiet. This judgment is not merely flawed, it is dangerous. It does not advance justice, it obstructs it. It does not uphold constitutionalism, it undermines it. It does not protect the people, it punishes them without cause. His Lordship Justice Bart Planbrew may be a learned jurist and we respect the office he holds. But respect for judicial office does not require silence in the face of judicial error. Quite the contrary, it demands that we speak, that we challenge, that we insist on fidelity to the Constitution and the rule of law. And so we say this with the utmost clarity. As long as the minority caucus stands, this judicial misadventure will not pass quietly into legitimacy. We will challenge it through every lawful avenue available. We will expose its flaws with rigorous legal arguments. Enwachi anosahi Alexander Fenyoma Kennedy to Jano Chemuse, Enya Diono, Edi Anim Se Kendifono, Abomodia Shase, Oya Otie Ojinafo, Edema James Kwachi, Ayekwesin, Se, Abra, a high court case, Omukodi, and went to me Dim Kunimno, Samopamono, and free Nidem. And address the inconsistencies and inaccuracies there too. Mr. Speaker, never as deputy leader, never as leader of this house did I advocate that Honorable Agyei, having lost a high court case, should be marched out of this chamber. I want the honorable member who is attempting to quote me to bring that Hansard. I challenge him on that. Mr. Speaker, I am surprised that Honorable Roxanne Defiamapo is making an argument, and according to him, he is grounding it on principles. Mr. Speaker, let me spend a bit of time on Agyei. After the High Court ruling, and he filed an appeal and a stay of execution, this House never denied Agyei his right of entry and his right to be heard. DLFM 106.9. No, Hansard. That is why I love Hansard. Enia wuti ye eyem na shebedwemba no dinim edema eyedom kuma no eya osahin Alexander Fenyoma Kinochema eyade Agyei Sikapa abra na onu ye majority leader no wa momode anka se court di asem ni wieye no opamo no nti ade nti no modie so mabade omopese omompamo eyedom kuma ni yento akase ebo no so na yemfa yane mfa nkyire mum ewa sentiment ne yenkopie mam ewo wase ene no ye kurodua adehye we kurom dodo ne nyina eye kuafokua na wonom esie na honom no eben domana se ewo bekwai mensene mu ewa sentiment nom de adesre e de ato Ghana mampani John Dramani Mahamani mu se afibia du ana moto aba omanyimo so tubi enti eba ne se ne adehye wonom ewo wase a eno no eben domana se wa sante bekwa ne potemu no chesemputu dwuman abo no mo pa se dwonso abo akokwai ti sano mampani ene Ghana mpanifo no mo ye de a wonom adwapam adehye ekiremu a akwan odom potemu no mu nyina ne nyina tete apansam awie samu akwani atu na wuyi akwan bone a wonom nanso so eto nkyanya enye no nkwam tetefun migina bonte na mekasai wunya bi okrom honom a wontumi emfa nyeko kyese network na nya dwuma ba akokram afin so ayare sabia nso so kon ebi ni ho aden krani ni sente na akyerɛkyerɛ fo mo kyerɛ de honom so kra koye nsem pie free say wo munya baabi a wo betimi de wo mutiri ato de kyerɛkyerɛ ni kwa enkyɛ ne wa free krudo na baabi edna ni de akyerɛ afin so squad da ne nyina tete apansam dada pa kyese akwa koye wo afidie ede amadusuafo a wonom eco school ewo wase krodua eno no dodo na ye akuafo eno no ben domna se ewa sante bekwa ne potem ewa sentimentum na mra de hyeba moden friends entwerefo nhemu ene yeba ne boni a ono etonkra edema de kasebo ewa sentimentum me wafa se Samuel ofuribo aten kopie mu bi ena de hye ye kirim se yemfat ukopie potem ho no mo pa ho kyere no dos dodo akwambone ho sansam network enya adwuma aresabia bi ni honom adan akyerɛkyerɛfo nyima bi mfo mu tirento kyese nipa kitwa bi pene honom mo kyerɛ de classroom so nyina sesei enti sabe abana moto ne so mfa so pa ne sen
afi bi adu a na wo moden ade mo ballot box na besi wanom na wo mato abade ama mo kwa munsi wo bio sebe mo ye nipa o wo sere mo ada se mo jeche o manga nam adodode de a ade hye mo wo wase ai ben dom na se wasante bekwa ne potem no ya potudwuma so musu hia bim ade hye kyekire mu sem one person mu kodwa so mo nante kwansi man mako 9 enkron o 9 miles na mutumi nante twa kwan asamatumi akọ mufom asamatumi akọ nkurankura se wo mode atumi akọ didwa school for mo franso kwamboni nto mutumi nante saa kwansi man mako ba ye nkron asamakọ school asan ba fie na bofo akọ du school mpo na adwene nyina da se wa brent wu kyena de mpo a enko ba bia mo sra pan de adrei wa ma ade hye ewu wa wase krodua yi a yetimu yi ye wo hawo bebre aban ba aban kọ enso ye hawo ne de omo ntimi mwaye pase ye kọ okrum ha ebi furu dua na ebi akogina esie so obi timi twa akwa ba kwansi ne ba akọ ansa na watimi akọ ye kwan atete apansam mfie be ye miensa ekọ nan ni afidie kura mposi kwan so ba bi kwan no so kura amaye ye to so miensa chip compound aha so ba ekọ awo so a ana awo ka oba na de ne ekọ dominance ya de ne tena moto so sebe enye fe so oba awo aka no na san de ne tena moto so na minister MC yesra mo se mo twa mani mehwe wa wasefo e ma na wa ha ne didwa pa enso se ye akrofo aba ye nya ye kan se network ana ye mo ba mo ni wa ha no se ye kwa na akrofo akwata ke ye nko bi mo ba mo ni wa ha no ma ake sika no so ke ye de beto ye phone so ne ye kwa akoyi edam na te kwa se muti ye kwa na akrofo akoyi chip compound no eno so ye hia ye pa fi se ma wa ha fi bia ya wo awoti mi kan ye ni atena moto so wukodura wasa wutimi wo no ne de se ka akoto ye twa so a ahodi bia na afi wom ha nipa be nan a mo ko muni nan mo pressure enti ano so ye de ade si aban ne mpanyifo MC yesra to ani be hwe wa wase na ye so ye to aba mamo mo bra meboa ye sesei aha ye wa no ha nko a yini market wa ha sei wo pese wo kwadwa edene ka kwa baba be fa wo no edene a school fo nso ono pon titiro nso to akwa ni na sei sesei wo ba kuro mbe hwe a nipa wa ha sei eto aba nya senketo a enso ebe wi ase ye no wo kuro ma obi yare kwa wo de beduru no ebi no ko wo no wawu nti no enam se ye kwa anye kuro ha wo pe akwele di kwa wo nya bi wo pe ba nku ade nikeni ho di so wo twa kwa be domna se na nsa na wo nya amole no kube so na mfuru ye ko ebi furu mango ebi furu enua esie nyina wo ba kwa no so ko hwesie no so o ma fafa so te se ne enkusie ne nkrante na nam so adai ye to aba wo kuro ha so na mo ye te se ye nka aban ho Ghana ban se wa mbo ya afi we 4 years ababa ye ntu oba bi ebere ye se wa mbo ya ntu oba bi Ghana ban adai je brege sie ye ni pani bi eye network se mo okrum ha no in fact MY esanse krum ha ye doso nti ye ni network se bibi kura si okrum a ye yenti na yakobi anase se ba se kura bibi si ni ye dwane a ye de ye beka bi se obi eni ho bituma frɛ aka kire se bia bibi se na ekoso nti bia munye se ekwa no ano ode mai esanse aha ye yakuafo nti enam ekwa ne yakɔ ne badi nti etoda ne enema na aka asueja in fact ye sitem aha yaka achi anase ye mobo sa wo ko obi a hwese wa wo akɔ ba na de tamoto so anka ba no mepe clinic kakra bi wo ha amaye ne se obi hododo no a anka wasa yasa ne yale wo ha ene ya woti ye aya de hia wonom wawase eno no ebendom se ewo wasante bekwa ne potemu eno no wasante matemu ena wote wonom akwesemi na kwakra mu nom ena openipo no ye hina ono kura ya nso ye kuani penipa owo wase krodo no din ede Mr John Ayaba enso ene amane boni Samuel Fulibo twe komo no wochirim say in fact school dan pa wo kuro no mu ho no no ade hia na ka zeti o mawirim edisi school dan no nya ade aban ka prempo etem o ma bre pa nanso school dan no emmoa kese du pempenso a edan ni swanti mofra ni pi enye ba bi kura ntena wo school dan ni mu a atete pam na wasanso akire mi se akirefo no ko wiendo muti betro no edinti wono behia teachers bungalow aboma akirefo no eba manya ba bi de muti atumi ato o kire ma yare sabia nso ho nsem aden obesra ban de adrei sabia mebo wono mo pa de bedu ba bi no ebe ha adwen pa nyame no kwini so moto mani hwe se de ya dan yi esiti enkola ati mu esua de a awreho enemre
a pata school dan ya baba nyame no nokre ni so moto mani hwe se de ya dan yi esiti en kola ti mu esua de a awreho enemre a pata school dan ya baba pata aguo no ene de da ho ti apata ase we kura pata kwa yesi ne we esan se apata de ni se bre na we chansen se yifiri soro a e betwa uti na betwa wo mene ye wo hawo bebre nti ye seremo aba na ye to no se de be ye benya mpunti onti ene ye to aba but ye de ye to aba ye to gu ye nyamfa so bia ye sere assemblyman DCE MP ministers ekosi omampani so ye sere omomoa yen no momtwa mani hwa yen na school omomesi ma yen se mutwa school de ko na omuhunu a enye ensesen ka nipa tena we se musua de na nso agya ye ni kamafo nti na ma ye timu saa nti enne se media fo matimi abedu ha na no peye a ye sere momampanimfo akesi omo nyina so nte no momeye ye mmoa omo beye ye network no mo ye ya kwan ema yen se de be ye teacher fo so betimi adi akonaba na betimi abetena ha no ma kire nkola na de ayepe se teacher fo no firi krom ana no pa bia o maba enti susuan pa se ada ensuo beto na kwan no e betia so amana na be ye kese no enya de ombeba omo ntimi mba ba so magu kwan na kwan ne ye ana wo ha no information bia e free region na ba ono obetia obetena ha na wa kire ade but enam so omo nya information bia enti omo ntimi ntana ha no mo free krom no mo ba eno so mo aye nti ye sere omo meye network no maye no mo nya ya kwan na maye na esuku yi so ommeye na so mo fa chimp compound enka ye ho eni a wote ono ene ye hene edema de hia wonom ewo wase osanso ye kuani pa ne den ede Mr John Ayaba ena wote ni kana mane boyi ye nsem twire ni Samuel Ofoliboaten ene difire asante matemu ebesom yen Yento akasi abone so na adwadifo omo wa mangana mu akasa echimso mani ajepa wakwan ya faso a eye nnuane bi tise mu eye asikyire ane angwabo atimi ate ewo manyi mu na ohwa ya national food inflation rate na yade aso atimi ate be 11.0% ewo obobusu nim ewo mfimpimienu ene aduonu num na achesa wohwa enfie be ye nan ni dia na achesa nnuane bu atimi akofem pa de na achesa ya afiwe omani agi hu ye pa na gutafo sanso na food and beverages association for enso edi betu jechemu so mo ye hwem na chese sise ya mo bag ye 50 kg no etimi free eye 950 Ghana cedis edi akọ eye 585 cedis ebi nso eton 750 cedis a obi ane senior ton ni ntino utimi be ubetimi anya bi eye 585 cedis ebi nso eye 750 eye cedis sanso ana ohwa eye angwan so a eye 25 liter ne so a sese no etimi atsekra chese 3000 cedis e de akọ 510 cedis ebi nso eye 640 cedis a okwa wonsa betimi akangwa ni bia sese de eso ate abafam ye pan abra mo ne eye di ye kase bo etwetwe nkomo ana edwemu mani bi eche ma ban emomode ano nye sesaye ene nsakraye ewo kwan omofa so a infomudwuma timi koso ene eye loans ahodo omode maikuafo ne nso no omomode ahwese interested aso no ombetimi ate so se ne be ya akuafo ne nso no mo ho ebetimi ahehia wom no matimi enye sika so ede ahwe omo ne omabusuafo foreign one no chese ase bebia ya tete susa by local one no ye hu bi o market ye nya bi nton na e de ba kwampa de bo so e wo soro oso mo de ba say we say mo de ba ye ni mo ba mo na mo de ba market oh this rice is fine take na ye so ya fa na ya twa na hu sampa so ye fine by when rice local rice no she dey ni baby potin ya kwa we ba konya na no kwa so mo de ba outside na ye hu na ye to na wo ha na de bia be o say o gito na hwe say e fine na say ba mo fa bi mbasa ye hu bisa kra sisi ano niama no obi no kasa yenti so ya ti niama bebre so sika na ye ni bi mesi amiti ho no mi wo sika kankan be to niama bebre de gu ho anwa ya ti su kakra emu ya ti su kakra ya ti niama base wo fom ebro wo fom na sika na ye ni bi last year say na ni boy di no about down till last year last year ni get say about 24 say about 11 which means almost half of this year de kakra ebi wo be ebusu on my ebedu as a lorry fare na ma ne koso sisi an kotoko ne to 700 sisi nde na ye 1000 1000 sisi ada ba fam kakra na o manage na ho sa ma ye yeso ye kwa yeso ebenye bia ba ya beton se san koso sa na ye sa ne ye nya ubechi sa ansa na ubenya be mi gidi se sisi ase na aban na ye no eboa ye nyina wo so kwa wo kwesika kakra wo tutu ye bi so e de baba beton emo market no o se de emo de abu emo de abu na say market na ni ho ye nto ade nti ye bompa
say sika beba krom bebre oh look at it say no eba market ne bo din che foreign ones no it's eba market yento ne bo na din foreign one Ghana one no look at ne bo din it's eba yento and imported ones no e wo fom it's no moto ezokita 26 crowd benya mo 5x5 ato 27 benya bi ato 28 bet benya bi akọ 30 31 32 look at there no ne bo ye din me gi bi ache look at mo ne there say abroche do no okita mfidi akese odi ye adwuma nti labor no e wo fom na compared to Africa ha me ka ne say ye Ghana ha de di pakro no machines akese onkita bi adwumadin ya handwork ya nti ontimi ne afidi enya adwuma nye sa de asenka aban na boa akuafo no amom machines akese amom loans dia ene ko betimi a compete ne foreign ones no eni ya uti ye dwomu ma ni bi ana mu chemu sese de nwane bo etimi akofam ye pa chese omani agye hu ye papa na je say omo kire mu nwane de ne bo akofo no msika ne bi ni wo mbotom sika ni ho sa nwane de ye ne mom sika de ode beto no kudi sika ni bi ni ho eya asem ya asem bibia be ye fine aduane ne bo akofo na ni sika kra at least ubetumi aye den ya manage unya kakra nkra betumi de apapre kira na nya sa eno ano no yanto akasebo no so ne sese de ye ntwapo ne yemfa ya ni mfa nkire mu nkopie mamanfo e man so sensen mu dia mi ka se kopie mu e wo gini bisa wo mani mu am asrafo a wo mo krodum ho akirem se abato oguso na yekoso gini bisa wo nanso abato no omo se obia adra nka dem obia nya ato ye susan so e baaye na omo peni sam na omo mpeni mo moden a hye ne se embalo omo ka che omo mpeni embalo se de aye no wasoma che wabre eye ekonwa no mfa nto no mam na omo adwene wa hu ne se kabimam kabia memmo ni ade a eye scam ego ebimanyi mu eye frakadampa every say emretente ahodo a amanfo to santene ekoto aba edema ade hye e wo man Ghana na say amama ahodo a etwa ye ho ahye bimam ha sei no yeto aba ne wi emfa so ba kumpo ebi mmam ni santi omampani no omatu no sebanche opa onfa hoden embra meche ade hye ne wi yepe na mo kire mo sabato bi ankoso bi osisi ma omoden de curfew ohye de ato ade hye ne zo obiam ba bi nkotena din obi anya basabase no obiam pa ne ba bi ntena din na safo na omoden atototo akoya hoto a ede kopie mum ewo gini bisao mampeni akache ho nyina ana afi nso aso ehwe abato so ho no mo se ho nyina ma praprekire o masisi kwan ni nyina ana afi nso aso ehwe ahomba mo nsemu o matoto ho nyina mo sisi kwan nyina ndo ada na asemu yi esi ya ene nya asem koto ne tuwa no bi ato o ne dima ya bu bam yese e ho no makoye pinsom na nche bia ene ko swade ya na mo se ho ya be press conference ya ba sentwere for momra ne ya ka bi benchira mo ene se senior ne de si ya se ne se mo se hwe munim ntra ya ka kire mo se pempen wasini pen mo president and din ede Omaru Sisoko Embalo ya tunu sabanche efri na ekọ ya ma ho kwan ma ya gini bisa ma mpani biu onko tena se din no hwe se de yen asrafo no ya beye ukreim na mo kire mi se mfie pio mo de ma champion any senior man wono ma mpani a ne den ede Omaru Sisoko Embalo yi wasompa nanso eduba bi a dwete de twa na numu sa sojafo na beje man na boso na asrafo no mpanimfo a eye the high military command amu kirem so mo de ompeso mo boa na dwobrew eba na ntiase ye adwuma e wo gini bisa o manim enu nti na matu sane mo no msabe papa so opa homa so ne nanum de na mo ne ye yiem na wono nyina epe na eye General Dennis eye incha on a head edema presidential military office kirem say in fact obia nka na komanto ne yem obia moto nkumi nipa debi basabase ye bia nkoso wono pese omo boa na tumi o magye no toto ne yema na gini bisa ma no asomdua mapaba na mpunso so bono mpra kire na mo ye ne nyina wi a wo mama kwan makabimam kabia mamwo no asa ahya se pa de kabinam kabine de mahunu say yes scam frakadam ti ebi nya adwuma bio e wo gini bisa o na mom omu niawu enkum nipa bibia betoto agini mo pa prekire bibia to din enti wei ane nsama efiri gini bisa amane mo eba meke se de wono mampani a wo moto aba na pawo no ono na oye mampani ni din ade Umaru Sisoko
embalo omatu na de so e kire mi se kame kame mamu no e scam omahunu so nti ne tumi no omaje afri ni nsem nti woni nsema hodo a efiri oman gini bisa mu a eba sika omatu no omatu no amampi meli atu omode nije atu gini man na atu ena Burkina Faso fosu atu sesi a mako gini bisa nso so atu ni nyina nso ye West Africa o esi ehwe ni ye ebi wa North Africa bebi so so West Africa ha ti ese me ye ne yeden eda ho na mperifo nse saneama yempe bi Ghana de yempe suna yempe na mom kemem ka bia me wo mampani na da so zigi nyame nhira wo nto aha we mu champion boys ni o we nim ni asrafo na wo mapa prechire ede mag wo mampani no matu no aha we wo manim ni seniors ni mesra to me cover Facebook no so na DLFM 106.9 asrafo a wono mache gene bisa mampani atu no se banche wo na moda Facebook no so ma ye press conference wo se o mache wo sa no mutu wi a no makọ omanimu kasafidi ye national ka ye Ghana ka be ye GTV no makọ no my announcement say omampani ni yetu no te free na ekọ no yen asrafo ne kru ne ye dia kopem mra yakoma beto ye yam is ana makọ ye announcement ma prepare kire wi ba ye bompa ye say mo nya basabasa na adwobrontu bi mra na sa ECOWAS ko ne de yen hyada hu omo so mfa so na Ghana de nya bi wo hanom a wo ya be ma da bi yempe oh da yempe no me yebesere se mpanifo no no mtoto niema because abon de anibere na yeden eka kana mintie aboa na de anibere ka dabi enya aboa na de anibere ka me kan what kind mechi okay aboa na de kan aboa na de anibere na eka aha se de o chi class aboa na de anibere na eka aboa bi wo ho no ma onka wo wanya na hwe a onya ohwe na momu no se o ma no ho kire no bra obeka wo nti yebesere panifo no mo ayen wate kemnem ka biamamu no enya de bone na mom se de mo ya bimam ha se ni nyame no kure ni mo ma ye bregu dodo yempe ti mo modin na mo nyere mo ho na mo ayen na yankwa Facebook na yankenka ma dwenkyire ni bi na me wofa se deleka yete dia ba na se ohwe live edi free nkura kan na good afternoon na kasebo ni mo de pa edi free nkura kan ya da se na me wofa se kabute ayita dia ba na so ohwe live edi free Tripoli na DLFM news dey in fact yango point na want ya se da ene kasebo ne mo de sei oda ya se pa na Ghana Police Service so bo ma so pa ne nipa bonfa mo kwache wonom e wota kwa yango pon onhira mo pam na me wofa so sanse yensem training ni den edi opoku active Emmanuel DJ active ahwe live edi free petu eno no e wo bono matem nim na wo kiremu a oden check ese pa de mo no nana o se ne nkwaso na asomdwe so emere fie ne grandmother na me hia ne pi na minim active e wona afiri won wo free bedu ene o kwa afa meko because minim ho onko afa kire suma sesa akọ wofa waja mekire wanya ade o na extra o de aba na o se o men ye ne ayaman Ghana men ye ne ayaman enso ye bresa che se edi e pa ye dukurom hai urade mo ye wate etimi se wedi etrimone dos too much wo men yi mo extra o edi free amana se eno wote ba ye na Junior Papa de aba na say good afternoon dear news in fact mo boy dwumaden ye panyame onhira mo na piaga de aba na so hwe live efri achem asafo no kirema Ghana ne man hyeda nkwe into mampani keka ho pa na bo na Ghana puntuo no entimi enkoso ewo oman no emusika sa ewo se na watwe mu na obekọ afahye we no ai asha se dadanti no mi ginemu efiade nunwe o sa afahye na friend say obo adwan obo a wadwan ama DJs give you asre wa MCR obo adwan say na mbisa wa say akobisa nana no onkyere obo adwan na ase na beka kire me wate aya assignment am de ama no go and do it say yam ya adom na Monday me no hia me unim say wa fam hire mfiri asem sa so unim say Kofi Parliament so de yaka e wa agona bo ikuma apa e de fatu trim Kofi Parliament e de yaka e wa agona bo ikuma apa entina na wanse da betes ne but yaka no odi ni hu si akasi o yo bo akre be nyina pi enti o ma no homo de ma prepare kire me de wo hye ye bo a ye hire mfida sa na ye ti ofia kubisa nana obo adwan no me kira se na ye hu fashe no na ye be kwa kura no mpelefo ya sabia bo di jaja kwa ye nya ne kwanti birthday no me fa fo de abetem nyanto ye boss ne mbo boss na ye nsoro nkona awuda wei ekodi ama DSP Isaac Echampon wuya adwuma our office of the ex-president Kufuor nti we die uba adwuma de ye pa o mampani Ghana mampani dada John dia wo John ejekum Kufuor so ye senior ya me nhyira opi na na your pete
enti wankasa wo sister o se obompa ye ma wo se Nyankopɔn ma no mkronkron ahode no emo ho ban bibia do na besi no Nyankopɔn emprapra kire ma wo din na ho ba monsem enyene ye die ne nkwa mfie tente a eni jewo mu emra won sebam. So happy birthday go to you DSP Isaac Achampon a we adwuma e wa kane Ghana man pani President John Diawo Kufu Akacha mission awoda no onye ne sonko we efru sister ne den ede sister Kua na o se yemfa awoda kesi we yemfa emaun na champion yento aso e ne ekopie mu we ekodiama miama de nyina sister Patricia the graft aka dodo afra se ye Tricia na sister Tricia we nurse ni na we ya na wo better Methodist Medical Center takra de hono na butu a upu adwumaden ese Ghana for ya de nti ene eje wa woda anwofe ya menhyira opi no wa woda no omprapra kire mfama ompagya wo yedie ne nkwanfie pa sebe eni je wo mu enemra won sira pa mu Nyankopɔn ehwɛ ne ma ɔhwɛ ne wanyi wudin amfa nka ho. So happy birthday ekodi amaun miame wa fa sa ye nurse ni Patricia the graft aka dodo afra we say Tricia a we nurse ni na we adwuma wo better Methodist Medical Center takra de ho na ye adwuma na senior man o ye adwuma o DLFM fia ne mu say on ye senior technician do obomode abo adwuma den epiepie adwuma de nyina man ye wi no kura yen so de ne o de nam Facebook na YouTube akasebonya bitie no o se yen kan cho so do yi popo asem papa de Yakopon o ko nhyira so na wanhyira on pane kura. So sister Patricia the graft aka dodo abomra ne say Tricia we nurse ni ego better Methodist Medical Center takra de yamishira no nyo kese we every DJ Ziggy Mr. Samela kwa na se yemfa woda we no yemfa emam na Ziggy wonu say ma wafa se ba konso butum pa na the day at the princess abna edu say ha ma wafa se the day at the princess abra edu say na princess abra edu say na your birthday entimia mama ni boni DLFM mani boni aha ono a pictures ne go nyina ye ne dia DLFM mani boni otonkra edi free appearment tem ne den edi content hene Kofi opo ne den ahya daka mu no eye twan obo o kire menne na de nyina princess abra edu say na your birthday Nyankopon hira pa no nyo kese wa woda we no Nyankopon amprapra kire wonte ase akura nti yedie ne nkwanfie emra won sere Nyankopon mamode ama onim dia ubetumi de asua de ebeye panimpa wo manyim na da chi bi o man Ghana epekanifo a won so yenyi mfafiri mu da. So happy birthday once again. Go see you princess abra do say we every country go fi obo a oye Eastern regional correspondent at the DLFM 106.9 ne krakram eko ediamam Margaret Amwako wo manso anto akrum na we fru mamia ne den de Madam Mary Mensa ono tusu butum awanto akrum ene wo say ono ane baba wuden ete Margaret Amwako nyame nhyirawo no awudai onya ne sonko yedie enkwanfie onyini nkyere ene yeye na mna nsem wonyini nyine banyi panipa ma o man Ghana so enya wo so mfaso da ache ti wei efru mamia ne den ete Madam Mary Mensa a wanto akrum ene wo say yanka nkyere wo say Margaret Amwako a wo manso anto akrum yankopon hyirawo no awudai no onya ne sonko pa ne yedie nso ebi emra aprapodum ye kese boni ye gina we su ne ye de asi ne musemufo ne ye maze me berantwi ne se mu ede ema yen na kese boda mo nso miame wa fa se ne okwa assignment o wa Accra International Conference Center ne den ede babla kwanten ebo ayen kese boda mu sanso na DJ Ziggy Mr. Samara kwa man bonam na se Ozi Girls echinchim afinifruma ede sumen esanso ede ekopie mu ewo Facebook and YouTube kasebo no winya humfo ni videos ahodo nyina bi so ehwe ye ene ye ma me ade nyina semufo pani iya maze meberantwi ahoro fedua si kira homa na ni aba degedeja ne tire wodi se kira homa ne ho ofe pa tuntum so wio ebo aye pa semu de ma yen akenkanfo ne ye mienu ye nam 2 ye hwe tia sentemu edi amegye so ye wofa o si ade ye di wan Nhyiraba Kwadwo Sammy bi me ne mo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa ya kwe hwan na eba nana Adjoa si uki ode hwan kwame fun ana ve sexy journalist apa na kwame fun omra ne kakra odwumadie ne so bonomra ne ansa aguna PSA odefo buamponsem nana odefo buamponsem nana
Nyankopɔn ma ne nwi kakra wa na pempem nanso abodwe se ne 55 no Nyankopɔn anhyɛ da mfa ma ne sa afiko fra himfie asɛm si ebeyi ne ti nyame amfa bia ma no na dwumade ne so dwumade sunukun bi wɔso na emu ɔdepa ye fra ne sɛn eba na aba ɛte konso na yɛ den na no no wodu din ne ba ye ne ye bɛ den ye bɛ kyerɛ asama wɔ emu aham kyekyemu aduokron 90% ye de na meboa enya modie ne bia o ye de ne bia no ye de eye se kutu se bebam modie ne ye aham kyekyemu du 10 pɛ na ye modia no no enipa di nsenti ne din nkyerɛ ase no ebia na di nsanu nti no different kakra bo na mum 90 pa de ye de se kutu se bebam wan de tena dwom dandan dwumadie no na na Adjoa Sikapa aba ahofa so no in fact ne ho ofa pa obosi otomrosie o wai batre na anim say sere na niaba de gidegya nti Ghana fo pe na asem no tena se a o wobrane kakra mesrew na Adjoa Sikapa enna pamfo tena ase radio no wana aye den wodo won seka be ye den na mra ye den se de ye den ese ye mpesa wodo seka pe agrobetiu na Adjoa pemrane mesrew Bono mrane benya asem bono mrane ma yenko achire muhima fifi muhima enkecha hima radio mu yasanto Michael Jackson papa no ye kwei ono na radio no ye de kopem say no miensa ebebo mum nyina mo ani tia adehye